Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam nu utami muga tetep ka pangabdol-abdolna Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam, sareng ka keluargina, sareng ka sadaya sahabatna, sareng ka sadaya auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah. Amma ba'du. Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultan Aulia wa Imamil Ulama Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Kenging metik tina kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tafrikhul Khatir fi Manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya mangpaatna ka sadaya dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan kuberkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahaya dunya akhirat, dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. Amin. Allahumma ansyurna bahati ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Manqobah ka-11 nyarioskeun ngadampalna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana pundakna Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Dicarioskeun ku Syekh Rasid bin Muhammad Al-Junaidi dina wengian Mi'raj Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sumping malaikat Jibril nyandak burok. Ari talapokna eta burok ngageburu cara bulan, ari pakuna cara bentang. Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta burok henteu daek cicing, timbalan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunaon burok nu matak maneh henteu daek cicing, naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula? Tuluy eta burok unjukan pokna nyawa abdi jadi tetebus taneuh gamparan Gusti. Abdi sanes henteu purun ditunggangan ku Gusti, mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten kiamah nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, heug dikabul pamenta maneh. Unjukan deui eta burok muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supados jadi tawis dina dinten kiamah. Teras panangan Kanjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna burok, kumargi eta burok kalintang dingahna dugi ka jasadna eta burok henteu cekap pikeun wadah ruhna. Kapaksa eta burok harita ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg sakedap wireh ningali burok sakitu jangkungna, tawakuf kana titian anu sanes. Tidinya terasumping ruhna Gausul A'zam Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah teras unjukan, Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gausul A'zam, teras Gausul A'zam ngadeg, teras Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggang kana burok sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh, ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh wali-wali Allah.
Allahumma anshur nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal ghawthis samadani as-sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadiril Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wakshif biha gumumana waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabiyyikal muttasifin bimahabbatihil muhtadin bihadyihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatih wa la tahrimna fadla syafa'atih wahsyurna fi zumratih wa atba'ihil ghurril muhajjalin wa asyaihis sabiqin wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin. Allahumma abidni lima khalaqtani lahu wa la tashghalni bima takallabta li bih wa la tahrimni wa ana as'aluka wa la tu'adzibni wa ana astaghfiruka. Allahumma asimni min syarril fitani wa afini min jami'il mihani wa aslih minni ma dhahara wa ma batan wa naqdi qalbi minal hiqdi wal hasadi wa la taj'al alayya tiba'ata li ahadin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka ta'lamu wa la ta'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khallis minal fitani syirri wastaghfir bil i'tibari fikri wa qini syarra wa sawawisi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayya sultan
Allahumma inni as'aluka al-akhdha bi ahsani ma ta'lamu wa tarka li sayyi ma ta'lamu wa as'aluka taqabbula bi rizqi wa zuhda fil kafafi wal mahraja bil bayani min kulli syubhatin wal falaji bis sawabi fi kulli hujjatin wal adla fil ghadabi war ridha wa taslima inda nuzulil qada wal iqtisada fil taqri wal ghina wat tawaddu'a fil qawli wal fi'li was sidqa fil hazli wal jaddi. Allahumma inna li dhunuban fima baini wa bainaka wa dhunuban fima baini wa baina khalqika. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha li khalqika fatahammalhu anni wa aghnini bi fadlika innaka wasi'ul maghfirah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijaba bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.